Akpenao Isaac Fengoji Akpenao Avako Femao Aussi Singsele Aussi Fenu Anigbanji no laokata no ale gafufu de kame adafufu de kame osu awo kata ya chi anyi wa mesi ete no kata lon fama amanu fama no blani popo fama jojo enyi gbakle kokko enyi mabo mi yira ole gafufu e Yesu po le wo kokko enyi fa chi ododo la ma ye ole kana mi de taguna mi globe o de kako mi asu naneke mali jebubu soplimu Yehowa weje bubu naneke
tsɔ dziɖuɖu sia ke míawo be míazɔ le dziɖuɖu ya me. Leke míawɔ azɔ le me ne mí meɖe mɔ be nàɖu fia le mía me. Aƒenɔ bena eye míekpe o la nenɔ be yeava ɖu fia le mía me. Míetsɔ bubuwo katã, míetsɔ ŋutikɔkɔewo katã. Akpe, akpe, akpe. Fofo aƒenɔ le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Míanɔ. Hallelujah. Nu ka kpɔe míele o. Nu ka kpɔ mí le hã? Nu ka be ŋku o? Agbetɔ be ŋku alo lã be ŋku? Meka be lã be ŋku o? Elã ka? Elã va tofu be ŋkue, ave be ŋkue. Ok. Nu ka mi sɔ ŋku wɔ nɔ? Baɖia nye míabe ŋkuwo le nu kpɔ nyui ɖea. Enu yi xe mí ɖo la kpɔ ɖe mí le kpɔa. Minya nu ka ta me be woatre nu ɖe efi ya ɖoa? Minya be wotre nu ɖe fi ya le egodo. Minya nu ka ta wotre nu ɖe fi ya se ɖoa? Ne nutetre meli oa. Nyi mekpɔ ame ɖeke kɔ ta kɔ ƒo nu ya kpɔa. Ame axɔ se be emɔ le fi ya atu kɔ Kongo kɔ ba. Enu ya le fi ya, ame ɖe ate ŋu awu ɖokui le me alo? Vɔ ame le kpɔ sigbe nane le fi ma. Ta menye nu yiwo pete li ye nyo nu veviwoa ye míekpɔna. Zi geɖewoa, enu yi medze be mía atsɔ ŋku ɖe dzi oa, edzi ye míetsɔa ŋku ɖo na. Mielɔ ɖe dzi kple me? Ok. Yesu le menye alo mele menye o? Ele me o alo mele me o? Fifia meka ƒe ye le asi o. Nenye be wolɔ sefa akpewo be tsotso ye wobla wo kakaka wolɔ oyɔ nu ya. Eya eyɔ kple akpewo tsotso ɖeɖe. Ye wotsɔ Biblia ɖeka kɔ da ɖe fi. Nu ka gblɔ dzokɔ kplɔ ya ɖe koko mi dze nu koa? Nu ka dzi nye be ŋku anɔ? Fine. Minya. Woate ŋu lé mi bɔbɔe ɖe, ate nye be akpewo xoxoa, eyi dzi ye bela belo nɔa. Ye woabla da ɖe fi ya. Ok? Wotsɔ Biblia ya da ɖe fi ya. Vɔ míalũ ɖe akpewo dzi, ava dze kɔ da ɖe ta, alo? Ame hã be yatsɔ, ame hã be yatsɔ. Miada bi mia nɔnɔewo ŋuti ɖo hiã ame ɖe woaku le me se. Vɔa bela belo ame ɖeke medze ate va yi zã. Ŋɔŋlɔ na míenya le Korintotɔwo ƒe agbalẽ 2 ta 9-8 me bena
míatsɔ míaƒe ŋku ada ɖe nu siwo mekpɔna o la dzi elabena nu siwo kpɔna la woyawo le na ɣeyiɣi aɖe ko ke nu makpɔmakpɔwoa woyawo li ɖaa. Babia nye be míaƒe susuwo ɖe nukpɔkpɔwo dzi wonɔna alo nu makpɔmakpɔwo dzi wonɔna. Mía dome me asia me nya be Yesu le ye me alo eye xɔ Yesu kɔ Yesu le me alo wane nya ɖe dzɔ ɖe dziwò ɖe Yesu gbɔ yina alo yina amegbetɔ gbɔ. Amegbetɔ nuka mi gblɔna ame aɖeke mele asinye o alo ame aɖeke mele asinye aminya ame yi si Yesu mele o amegbetɔ ye wònye amegbetɔ ye wònye ame ɖe yi egblɔ hã be yexɔ Yesu egbe ame yi nɔ anyi ɖe axa wo egbea kaka nava nya ele yɔ be ame lo vɔɖo kaka nava nya ke trɔ zɔ amegbetɔ yi ke nye be gbenu le Mawu gbɔ wa Yesu ya ame ye wònye yi ɖe mavɔmavɔ me eye Yesu ya le asi o wa abe yi le ame dzim zɔ meme le yesi o meme le yesi o ame yiwo keke le anyigba dzi gbogbotɔa amegbetɔwo ko ye wonye. Ta le ŋdi ya bedze míase gɔme be enukpɔkpɔ li hamehame. Ame ɖewo ŋku le wo si gake wole abe legbawo ŋku le wokɔ wòkui kɔ wò ŋku na wo gake womekpɔna nu o. Madi be ŋdi ya mía dome ame sia ame nado gbe ɖa be yeazu nukpɔla yeakpɔ nu yi wòhiã be yeakpɔa. Nenye be míele enu ya míele nu ya kpɔ ma medze nyui ɖo alo fiti gake yiwo tsɔ enu yi nana enuwo lolona ɖe dzi kɔ da ɖe fi ya ye kpɔ be enuwo dze nyui ɖe nu gawoe yawo elu gble eme kɔa ta amegbetɔwoa hafi woate ŋu kpɔ nanewo le anyigba dzia ele wo akpe ɖe wo ɖokuiwo ŋuti. Nyitsɔ mía fo kple mía dada eye wova naneke menɔ ŋkume na o gake mi kpɔ wo gbea ɖa enya kpɔ ŋutɔa mi le nu kpɔ nyui ɖe wu tsã alo woxɔ gbea mi mele nu kpɔ nyui ɖe gbea wu tsã eka ɖe me wòya ɖe enyo wu tsã alo papa hã be enyo wu tsã alo nu ka ye na o nane va dze ŋkua dzi wa ye ame na be enu yiwo mele nye nu makpɔmakpɔa woakpɔ wo gbe ɖo. Amen. Gbɔ kɔkɔe ete ŋu ɖɔ tsitsi alɔfa mele gbɔ kɔkɔe kpɔ go alo ate ŋu atsɔ enu yiwo kɔ kpɔna nu wluwlu yiwo be gãtɔwo mele Mawu Fofo la kpɔ ge le me eme kɔa nu ya kpɔ mi ele egbea womate nɔ yi ɖe mavɔmavɔ me ava gblẽ gakpo gbegblẽtɔwo ava tsɔe alo gate ava tsɔe gbegblẽ agbalẽ ya mele anyinɔgbe yi mavɔmavɔ me nuŋlɔtia mele anyinɔgbe yi mavɔmavɔ me ɖohi ege ya fe na dɔme na me ɖe ɖohi dzɔna dzi na me ɖe mele anyinɔgbe yi mavɔmavɔ me nu ya edza nɔ ye yi mavɔmavɔ me eya golo koe wònye me ye didi le didi ya li mavɔmavɔ na ame nuveve wɔ be didi te tɔ te ɖe mɔ yi Yesu ta dzia kema didi ya dzo yi ɖe agbemavɔ me va nenye be eku avo le ɖokui ŋuti ye wòɖe mɔ be xexe me be enu yiwo manɔ anyi tegbetegbe o
wobe dometɔ ɖe ava tre le mɔ Yesu ta ne dzia ekema eya ya gbe ɖeka woakɔe da ɖe afi aɖe alo woatɔe dzo menya leke woawɔe ya o wadzidzi ya adzo yi fi ka o dzo mavɔ me nene wòle na mía dome ame sia me eta wòle be mɔ Yesu ta na mía dome ame sia mea mɔ ɖeka ko ta na mía kekeŋ enye ye ŋutɔ míalé ɖe eme bena míaƒe akpa yi anɔ anyi ayi mavɔmavɔa nɔ ayi fi ka o nɔ ayi fi ka o agbe mavɔ me amen amewo le du ƒu yatu xɔ le anyigba dzi ta ye wòakɔ eya ŋutɔ via akɔ sa vɔ eya ŋutɔ etɔa akɔ sa vɔ eya ŋutɔ nɔa akɔ sa vɔ eya ŋutɔ srɔ̃a akɔ sa vɔ alo eya ŋutɔ ƒe ŋutinu ɖe akɔ sa vɔ eye akpɔ ga ale ŋdi ya ma dzi be Mawu ƒe menuveve ne wɔe be mía dome ame sia ame nase gɔme be ele na ye vevi ɖe be yeƒe ŋku yali yeƒe ŋkuwo ɖe Yesu Kristo dzi menye ɖe ega dzi o menye ɖe eviwo dzi o menye ɖe esrɔ̃ ŋutsu alo srɔ̃ nyɔnu dzi o menye ɖe aƒewo dzi o menye ɖe eʋuwo dzi o menye ɖe agbelewo dzi o menye ɖe ŋkɔxɔxɔ dzi o ke boŋ ɖe Yesu Kristo dzi gblɔ nam be amen le Hebritɔwo ƒe agbalẽ etawui eve kpukpoe evelia mea Biblia na míenya be míalé míaƒe ŋkuwo ɖe Yesu Kristo dzi le xɔse ƒe dzoɖime keke si kem míele la me elabena eyae nye míaƒe xɔse ƒe gɔmeɖo anyi la kple nuwu la ne Yesu menye wo xɔse ƒe gɔmeɖo kpe o la ke ma wo xɔsea mele afi aɖeke yi o nenye be Yesu ake menye wo xɔsea wɔla wòade blibo kple nuwula wɔla wo xɔsea ma da ƒo ava tsi mɔta eyae nye mía ŋgɔnɔla eye eya ma ke akplɔ mí míade aƒe dedie ne míedze gɔme kpakpli la eya ke ko míeyi dzi kpakpli eya ke ko mía akɔ awu nue eyae nye alpha eya ke nye omega igɔme nye be eyae nye gɔmedzedze eyae nye nuwo eyae nye Mawu li kpli mí menye be anɔ kpli mí o eli kpli mí ta ne míedze gɔme kpakplia ele be míawɔ nua ɖe sia ɖe kpakpli kaka va ɖo fi ke o eya ta ye wògblɔ na mí be míanye yeƒe yomedzelawo yeƒe nusrɔ̃lawo eƒe agbemɔ menɔ bɔbɔe o ta nenye be míadze ye yome la gɔme nye be agbemɔ manɔ bɔbɔe ne míawo hã ta megblɔ nɛ koko be ne wò agbemɔ va le bɔbɔe na wò ko ɖe bia ɖokuiwò se mɔa dzi ye le ya meɖe kuku lo nenye be meva lo me kpɔ wa wodzi wo le Togo ne srɔ̃ le Togo de suku le Togo kaka xɔ bac ye wokɔ wo de eʋu be eʋu ya la va université le eʋu ya akɔ yi le lome ayi lome ye mi le zɔzɔm kakakakaka mi le yiyim ko mi va dzo le aŋɔmɔ dzi va dze anyigba mɔ dzi zɔm
eʋu ɖe mi gale egodom ʋu ɖeke le mɔ dzi o ɖe mase gɔme be meganye lome ma yi me ye le wa anya be yewo dze agbe le mɔ dze yi kɔm yi afi aɖe wodze yi kɔm yi kɔƒe aɖe me ne me do le ʋu ma me kaba oa ta woava yi afi aɖe. Yesu gblɔ na mi be ɖe míadze yeyo me fɔ míenya be agbemɔ menɔ bɔbɔe na ya ŋutɔ ta nenye be ele Yesu yome ye agbea me va bɔbɔ na o akpa bia ɖokui se be fi kae ya me va ɖo nu sia nu le bɔbɔe ko nu sia nu le bɔbɔe ɔ na ma be mebu ɖekua me kɔa ebe ɖe esi wònye be dzidzɔ aɖe li si wodzra ɖo ɖi na ye ta la ete ŋu kpe akɔ kpakple atitsoga ete ŋu drui ete ŋu tsɔe lɔ̃ be woakla ye ɖe ŋuti metsɔ ɖeke me le eme na ŋukpe yi kpe ɖe atitsoga ŋuti kua ŋuti o eye metsɔ ɖeke le eme na fukpekpe vevesese siwo me wòato ɖe nu kata o dzidzɔ siwo dzra ɖo ɖi nɛ la ta eye azɔ la eyae nye ma nɔ anyi ɖe Mawu Fofo la ƒe fiazi kpeya ƒe ɖusi me nu kata te nɔ anyi ɖe fi me elabena ete ŋu dro atitsoga. Hallelujah. Eƒe megblɔe be ele na mi be míɔ ya míafɔ míaƒe ŋkuwo ɖe meka dzi o Yesu dzi míaƒe ŋkuwo ne gadzo le Yesua dzi o ne gadzo yi nu bubu aɖeke dzi o meka nɔnɔme yiwoe ava nu ka dzi wo ŋku le egbe xexea me nye hã ma se vivi le anyigba dzi ebe ase vivi ehe nɔ anyi sie alo ma nɔ anyi sie alo aɖu asusrɔe meka enya asusrɔe nu ka wɔna ne ɖui eku ɖeka pɛ nu yiwo katã nava nɔ ɖuɖum emegbea wo katã vivi ne nɔ nivakine hã evivi kui ɖeka ɖu asusrɔe na se vivi le agbagbe wa anyigba dzi. Hallelujah. Ada ƒoƒo ɖeka vivi sese ta minya be ta kɔ amewo agɔdɔme gblẽ ɖoa dava ƒoƒo ɖeka vivi sese Psalmo ƒe agbalẽ etabla etɔ̃-vɔ-4 le ƒe gbeme míaxlẽ kpekpe 5 kple 6 ebe medi Yehowa etɔ nam eye woɖem tso nye vɔvɔ̃wo katã me. Ame siwo katã fɔ ŋku ɖe eya ma dzi la kekeli klẽ ɖe wo dzi wɔn ŋutɔwo zu keklẽ meyiwo ɖe Biblia gɔme ɖe ƒe wogblɔ be dzidzɔ va mo na wo. Ame siwo katã fɔ ŋku ɖe dzi ame siwo katã lé ŋku ɖe dzi la kekeli klẽ ɖe wo dzi wo ŋutɔwo zu kekeli dzidzɔ va mo na wo eye woƒe mo meti dãa o. Hallelujah. Gblɔ na nɔviwo be fɔ wo ŋkuwo ɖe ya ma dzi eye wo mo mati dãa o eye ŋukpe malé o eye matsaka o eme anyo na o godogodo eme anyo na o.
Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Nɔvinye nyɔnu, nɔvinye ŋutsu lɔlɔ̃tɔ. Fɔ wo ŋku ɖe Yesu dzi le eƒe dzidzime. Kpɔ fi yiwo dzi le. Minya ame ɖewo gblɔna be yewo nye nublanuitɔ, yewo nye wɔmenɔtɔ, gɔme nye be fi yiwo dzi yewo lea. Ƒomea, wɔmenɔ be ƒomee la, wɔmenɔ koɖikoɖikoɖi. Woe dzi. Eya ta nye hã wɔmenɔ ko menyo ɖe. Dui me wo dzim le kaka na gbea. Ne tsɔ ʋu be yina ɖava yi tɔ ɖe mɔ dzi azɔ afɔ zɔ. Ke ma ne kpɔ zemi dza ɖe wonyo dɔme kɔa ye ma eʋu ya mete yi go. Leke na te tso le du ma me agblɔ be nane anyo na ye kpɔ. Mate nyo na mo ɖe. Hey! Dui me wo dzi Yesu le ɖe. Dui me wo nyi Yesu le wo ti ɖe. Exɔ me 11 le dua me. Ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃, ade, adre, enyi, 7, ewo, 11. Eli hã mate xlia. Xɔ me 11. Mɔ ɖeka ko le dua me. Fi ma yewo nyi le. Nazareth. Oyɔ ne xle Nazareth le Biblia xɔ se be edu gã aɖe. O. Kɔƒe. Fi ka yewo dzi lo? Bethlehem, ne mi se Bethlehem, ok. Bethlehem menye kɔƒe nenema gbogbo gã me yɔ. Ake nu yi le me nye be wo dzi Yesu le elãwo be kpo me. Meɖe kuku lo. Ame ɖe le fi ya te gblɔ nam be ya wo dzi le lã ɖe be kpo me ya. Egbɔ kpo me, alẽ kpo me, enyi kpo me. Mesia me le fi ya kloe ma gblɔ be vixelawoe dzi. Alo? Vixela ka lɔlɔ ge abe dzi vi le lã kpo me. Ika ɖe dzia? Be lã ɖe ate lɔa. Ta mia se gɔme ko be vixela ɖeke mekpɔ Yesu dzi fo. Maria ŋutɔ kple Yosef, wo ŋutɔ koe dze agbagba. Yosef be, leke mi ya wɔe? Leke mi ya wɔe? Menye be ɖe Maria ɖe dzi ɖe kpɔ, ye wònya le yeye vixela gblɔ ne si, le ɖokuiwo zɔn be gblɔ na be va si, ao. Yosef menya le yewo yina o. Atikpalae, Maria me dzi vi kpɔ. Gake wo ŋutɔ ɖeɖe wodze agbagba le lã ƒo me. Ye nu ka me wokɔ ɖevi la mlɔ? Elãwo ble nuɖuɖaka. Ne tɔ kple nɔwo megaƒle ɖeviwo be abatsi na wo hã, mekɔ wo mlɔ elã ɖeke ƒe nuɖuɖaka me o ɖe. Ta gblɔ nam be ye dahe wu Yesua. Va mi nya. Ame aɖe le anyigba dzi gbea, yi wɔ dɔ ɖe anyigbadzinɔlawo dzi wu Yesua. Amea nye Kristo tɔ. Amea menye Kristo tɔ. Yesu wɔ dɔ ɖe dzi koe. Egbea mi katã mi gblɔna be mi le ƒe 2,000 kple blavevɔ evelia me. Alo? Nu katã wɔ gblɔ nenema o. Ɖe Yesu ƒe dzidzi ta. Alo? Ame aɖeke me le anyigba dze gblɔ ye mese Yesu ƒe ŋkɔ kpɔ. Ame aɖeke me le anyigba dzi agblɔ be ye mese kpɔ be lɔlɔ eƒo nuwo katã ta o. Meka egblɔ o. Yesu efie. Ta Yesu togbɔ be wo dzi le ahedada be nɔnɔme kolikoli ma me hã, eye wɔ dɔ ɖe amegbetɔ ƒomea dzi wu le anyigba dzi. Ta megagblɔ nam be ye mate wɔ dɔ ɖe amewo dzi o. Megagblɔ nam be ye mate trɔ naneke o. Abo nɔvi dzidzi nye mede suku, nye menya gbɔn, nye mete le naneke ŋlɔ ge ya da ɖi amewo akɔ awɔ dɔ le eŋuti le nye kume gbɔ.
Yesu meŋlɔ naneke hafi ku o. Ewe nu gɔ? Yesu meŋlɔ gbalẽ ɖeke da ɖi o. Eya ŋutɔ meŋlɔ gbalẽ ɖeke da ɖi o. Nenye be ne ɖe mɔnu yi ta Mawu ɖo ɖe anyigba dzi ɖo, wòva eme le wòa gbe me. Eŋlɔ nu o, meŋlɔ nu ne wòhiã amewo aŋlɔ nu tso ŋuti o. Ame aɖe gale anyigba dzi si ŋuti woŋlɔ nu tso wu Yesua? Nye mexɔe se o. Tso game nye mexɔ daseɖi gbalẽ nye abe dɔyɔla. Mi megaŋlɔ agbalẽ bubu le dɔyɔyɔ be numekuku me. Gake kafla vi yiwo Mawu ƒe nunye meŋlɔ egbewo keke woƒo nu tso me ka ŋuti o. Yesu ŋuti. Mi nya agbalẽ nene ye woɖena to gbe sia gbe tso Yesu ŋutia. Ame ɖeke mate ŋu xlẽ wo hã. Ta nenye be wò hã ate ŋu ɖe mɔnu yi ta ne va anyigba dzi ɖo, Mawu ƒe amenuveve wɔe le me oa, wò ŋutɔ eŋlɔ nu o, wò ŋutɔ meŋlɔ nu o, amewo aŋlɔ nu tso ŋuti o. Hallelujah. Wo ŋku nenɔ Yesu ƒe agbe dzi. Yesua, igblɔe xoxo be etɔa kple nɔwo nye ame dahewo. Le Mose ƒe agbalẽ mea, nenye be wodzi vi, wònye ŋutsuvi, ele be woava ɖe fia le gbedoxɔ, edzi nyɔnuvi ele be woava ɖe fia. Ŋkeke nene woafia ɖe fia li. Fifia, nenye be alɔme le dzilawo sia, woatsɔ alẽ ɖeka kple ahɔnɛ ɖeka alo ƒeƒlelu ɖeka. Vɔ ne alɔme mele wo si oa, woatsɔ ahɔnɛ wɔme eve alo ƒeƒlelu wɔme eve. Eyi Yesu ɖeɖefia le gbedoxɔ me be game sua, nu kae dzilawo tsɔ? Ƒeƒlelu wɔme eve. Yi gɔme nye be wo ŋutɔ le gbɔgblɔm, wole ɖem fia be nu ka yewo nye wɔmenɔtɔwo, mele yewo si o. Ne mele wo si o ɖe, leke ye wòate ŋu anɔ Yesua ya si o, le ebe ɖevi me? Mele si o. Hallelujah. Fine. Yesu dzilawo, Maria kple Yosef, wonye wɔmenɔtɔwo. Gake Yesu metsɔ ma do ta flatse na eɖokui be yetɔ kple yenɔ nye wɔmenɔtɔwo ta yemaɖo to o. Nu sia nu si wogblɔ nɛ la, ewɔnɛ. Eɖo ato. Míawo hã míele mía ɖokuiwo yɔm be Mawu viwo. Evɔ Mawu menye wɔmenɔtɔ. Míele to ɖomea. Nu yi Mawu gblɔ ɖe míewɔnɛa. Nu yi Mawu gblɔ. Ye míame yiwo ganye ɖeviwo. Hallelujah. Míame yiwo ganye ɖeviwo le fiya ɖe. Ye ɖo ato mía dzilawoa. Nenye be nya yiwo gblɔ na mí metsitre ɖe Mawu tɔ, metsitre ɖe Mawu be nya ŋuti, metsitre ɖe Biblia ŋuti o. Ye wɔnɛa. Yesu ɖo to edzilawo le nuwo katã me. Yesu menye kufiatɔ. Enya nu yi ta wòva anyigba dzi ɖo. Enya be ɖeko yeva be yeatsɔ yeƒe agbe aɖo anyi ɖe amegbetɔwo ta ne woate ŋu atrɔ zu ame. Ye ta ko va ɖo. Hallelujah. Ehiã be ne wòasrɔ̃ atikpakpa hafi awɔ nenem be dua. Hallelujah. Nye ya menya be Mawu yɔm be maɖe gbeƒã nyanyui na amewo. Eta me va hame ame ɖo, eta me va mini gakpe subɔsubɔ ha si le agakpea dzi la ɖo. Eya ta xɔmekpɔkplɔa mekam o. Zikpui ɖoɖo mekam o.
mia etsɔ da akɔe le ɖeka ye va wɔ nua ɖe sia ɖe le teƒe ya paka ame ɖeke o. Yesu nya be yeva be yeatsɔ yeƒe agbe aɖo anyi ɖe amegbetɔ ƒomea ta gake yi wònye be Yosef si elɔ xɔe abe atikɔmevi nye atikpala eye le ema yi ƒe nuɖoanyi nue nye be evi ɖe sia ɖe asrɔ̃ tɔa ƒe dɔ ta Yesu srɔ̃ ŋgɔ atikpakpa. Enya nyuie be yebe dɔ meka nya ma o ena srɔ̃ dɔ. Etoɖoɖo toa kple nɔa le ŋutilã nu mexe mɔ nɛ be dziƒovi tɔ la ƒe lɔlɔ̃nu o. Eya ta yi toa kple nɔa kple Yerusalem yi me xɔ ƒe 12 eva yi le eto ɖom ame yiwo le wo ɖokuiwo yɔm be agbalẽfialɔ leke wole ayetɔ ƒe nya fiam ɖo hã wole botrom nya eta tsi fi ma le babia biam wo ne wobie babia wòaɖo ŋuti dzilawo dzo le egbɔ wova trɔ va ŋkeke 3 gbe adzinɔ be hei nuka ya nɔ kpakple mi mi kple tɔ miedzi o do kpo ebe nyɔnu ɖe menye be ele nam be manɔ fofonye ƒe dɔ gbɔ oa. Nenye be mi le Yesu be agbe kpɔma mianye be ame bubu mate ŋu axe mɔ na mi be mi mawɔ nu sie nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu o. Haleluya. Biblia megblɔ be bu dziɖuɖu ekema anɔ agbedzidzi le anyigba dzi o. Hello. Biblia be bu tɔwo kple nɔwo ekema anɔ agbedzidzi le anyigba dzi eye nuwo adze edzi na o. Alo. Yesu hã nyae ma. Ebu Maria, ebu Yosef. Gake yiwo kplɔe kaka va yi ɖo Yerusalem eva yi le nufialawo gbɔ. Mexɔe se be ne Maria ɖe va di be o Yesu gamesu mi dzoa akplɔ ɖo kpo gake yiwo meva dzi wo ŋutɔ ɖeɖewo dzoa ebe ok yiwo le fi ma kaka va ŋkeke 3 gbe eva do bluye ewɔ vi adzinɔ akplɔ viwo yi mɔ dzi ye dzodzo be game ɖo kɔa mekpɔe nya be le woko edzo ŋkeke 3 gbe eva kɔa ava bu fɔ ɖevia. Ebe ɖe me ebe mi be fofo mi edzi keke ɖeɖi te nya ŋuti ɖe me nye be ele manɔ fofo nye be dɔ gbɔ wa. Etɔ kple nɔ ƒe dzidzi exe mɔ na wo megawɔ be lɔlɔ̃nu oa. Agblɔ Biblia ŋutɔ gblɔ be ma bu tɔ nye kpakple nɔnye. Yesu Kristo fia mi be ne fi ye etɔwo kple nɔ yiwo dziwo le ŋutilã nu woƒe dzidzi tsitre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ŋuti na wo la wɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu boŋ. Eye wòva nɔ nu fiam nɔviawo wome xɔ edzi se gama o. Nye menya ne Maria xɔ edzi se vɔ yɔ. Wova le kpɔm abe ame dale. Ta ne wo nu fiam kaka wova dɔna ame ɖoɖa be wo ne yɔe va. Be ɖeka gale nu fiam zi ɖeka menye zi o. Wogblɔ nɛ be enɔ kple nɔviwo dziwo. Yesu be mekae nye nɔnye, mekae nye nɔvinye ŋutsu, mekae nye nɔvinye nyɔnu. Alɔdɔ la fɔ be yeatsɔ ŋkɔ na wobe alɔdɔ la anɔ yɔ nenema. Biblia be etsa ŋku kpɔ ame yiwo le to ɖom kaka yewo gblɔ be ame si ɖoa to nye nyawo la ame mae nye nɔnye, ame mae nye nɔvinye ŋutsu, ame mae nye nɔvinye nyɔnu. Yi gɔme nye be le gbɔgblɔ na wo be menye ŋutilã be nya nye ya etɔ.
Hallelujah. Bien nous ko. Mia a fon ku de mia fe afeto Yesu Kristo ji le fe jiji me. Mia fon ku de ji le fa gbe no no. Mia po le yi ono agbe ya do. Ega me khemo na ma subo. Elio, ma suboe, ma ku de me fa. Hallelujah. Ele paticho gang. Ame ye gble di fo fenti kokwe di va nyi gbanji. Ame ye nye nse katanto trozu ame. Hey! Me de kukulo. Menye nu bobo ye onyo. Yesu be nya ma ten se gome. Efe akpe de kalo fa sieke bla sieke vo adrelia. Fe leti asieke lia. Fe nkeke bla evo eton lia. Eye gbevuvio me ve. Fo va chom. La ne homoji. Ɖeka le ŋgɔnye, ɖeka le megbenye. Be ne konu miawo, ne do li miawo, akpete wo akɔe na mi. Gavi ɖe ya le eme ya. Gaenɔ me wu akpe alɔfatɔ. Menya nu ye ma wɔ. Koma wokple vea, ne mɔme ve no woaku kre ɖe. Wɔwɔ ɖeka. Menya nu ye ma wɔ. Kɔkɔkɔe izi me ga wana neko. Menye nu bɔbɔe yo. Menye enu bɔbɔe. Passeport nye le akpete ya me. Carte d'identité nye le akpete ya me. Seto yi me fle le Germany. 300 Deutschmark ele me. Swigomètre le nye le me. Marteau nye le me. Tsɔkpe bloc note le me. Afi 302 000 le me. Kple nu yiwo me ƒle gbe ma gbe wo le akpetea me. Bɔxɔxe be megawɔ naneke o. Ok. Wogblɔ be tsɔ akpetea na wo. Ɖeko megawɔ naneke o. Ok. La akpete ye. O tsɔe va enu komeko. O de he ɖe ŋuti nyame le ŋgɔ de he. Be mi be tsɔ akpetea va mele kpɔm. O tsɔ hea ɖo afi mele kpɔm. O zi ɖe dzi. Ebo le si. Hea me yi o. Menye he kuku yo. Nye mesrɔ̃ ale ye aɖe asi woatsɔ he ɖo kɔwo dzi ye woazi ɖe dzi ye he ya ma ɖo me wo ya nye mesrɔ̃ o. Be nye me srɔ̃ o. Nye me ɖu ataku kpɔ be me sa dzoka be ma sa kpo. Nye me sa dzoka ɖeke kpɔ. Gbɔ kɔkɔe be megawɔ naneke o. Nye mewɔ naneke o. Etsɔ hea ɖo abi. Bo le si gbɔgbɔtɔ be ebo nye ŋkɔ. Eƒoe ɖe fi. Awo me yi o. Leke mawɔ anya be nu ye Biblia gblɔ le Isaiah ƒe agbalẽ etabla 9:adrelia me nye nyateƒe. Nye ma ble nye menɔ bɔbɔe ɖe na gbe ma gbe o. Be menya le ye mawɔ ko ɖo yewo kple feawo aku. Gake me ɖe asi. Fifia yiwo va se gɔme be ega ya me dzate ɖo lãme na gbeɖegbe ɖo oa. Wode asi nuɖuɖu me. Wobe yi gbea aɖu atsɔe. Wo ɖuiem. Mowotɔ ɖuiem. Ŋgɔtɔ le ɖuiem. Wole akpetea hem. Nye ame li ɖe asi. Xexea ɖeko va nyɔ. Wodzo. Kasia intercom tɔwo ya va kɔ ɖe.
onyam ha isia ne de me xla ndo ho ku de ma zu be me wu ame ya bo ko gblɔ na be megawɔ naneke o nenema toɖoɖo mawu le ma gblɔ be dzidzɔ ye me kɔ wɔe awɔ wa me ɖo to nye mawu ta egbea akpe be nye ma me sia me mawu nye ɖasefo nam me sia me dziƒo nye ɖasefo nam be ame ɖeke mate ŋu gblɔ be mekɔ me be eʋu ɖi kpɔ togbɔ be menye nye ŋuye tso ɖo menye tso ɖe ameawo ŋu hã nye mekɔ ʋu ɖi o Yesu dro atitsoga eya me ye nye ŋti kɔkɔetɔ edro atitsoga po le atitsoga ŋti edzi ma gblɔ na wo be gbe ma gbea eya atitsoga le kpewo dze anyi asrafowo zi Simon aɖe dzi be ne kɔ atitsoga kpli ameyibɔe me yovo yo me Yudatɔ yo ta ne ame ɖe be le gbɔgblɔ na mi be Yesua yovo ƒe mawu ya eble Yesua Afrika ye srɔ̃ azɔlizɔzɔ le míɔ hã míaƒe mawu ye míegblɔ míɔ ɖeka ko ƒe mawu ye o elabena enye xexe bliboa katã ƒe mawu ye ɖeka ko edze mía asubɔ gake elɔ yi atitsoga ŋuti ɖe nye nu vɔ̃wo ta ɖe wò nu vɔ̃wo ta afi ma ye wokɔ ʋu ɖi le ne ekpɔ le atitsoga ŋuti akpɔ ʋua hã akpɔ eƒe agbe elabena ŋɔŋlɔa ne míenyae bena agbe le ʋu la me ame be agbea ʋua me ye wòle ta nenye be ekpɔ le atitsoga ŋu akpɔ ʋu si kɔ ɖe anyi akpɔ eƒe agbe eye asrɔ̃ eƒe agbenɔnɔ míabe Yesua enya ku le atitsoga ŋuti gake meti atitsoga ŋuti o ta nu sia nu yi ekpɔna yewo be Yesu le atitsoga ŋuti ala akpae akpɔ Yesu le atitsoga ŋuti amenye be ɖava yi bia be Goldsmith alo Zugbede ne wɔ Yesua ne ye ɖe atitsoga ŋuti akpɔ gbɔgbɔme ŋkuwo ye akɔ kpɔe menye ŋutilãme ŋkuwo ye o eyiwo zi ɖeka ko woklẽ ɖe ati ŋuti eya ŋutɔ elɔ tsɔ eƒe agbe na ame aɖeke xɔ eƒe agbe le esi o eya ta le atitsoga ŋuti hafi wòakpɔ ye ŋutɔ gblɔ be fofo metsɔ nye gbɔgbɔ de wòasi me ame ɖeke mexɔ eƒe gbɔgbɔ le esi o ɣeyiɣi wòwɔ le atitsoga ŋuti hafi ku ame ɖeke mewɔe nenema koku kpɔ ɖoa wonɔ le atitsoga ŋuti didi ɖe ŋutɔ hafi kuna ame ɖewo wɔna ŋkeke atɔ̃ le atitsoga ŋuti le vevesese heliheli me me ɖewo wɔna ŋkeke adre hafi va kuna le kɔ dam kpakpe le ku Yesu ya me da kɔ kpakpe le ku o haleluya eva anyigba dzi gble ta ɖe dzi nu ya ta ko bena yeaku ta nenye be wò hã nèxɔ Yesua ele na wò be nàku ele na wò be nàku na ɖokuiwò nàda asi wo taɖodzinu xoxo mawo nu yiwo xɔ asi na wò ya gli nèlé ɖe ŋuti gli gã asiwo da ɖi Yesu ku eye wodo dzesi be ku koa wolɔ be ne ɖi le atitsoga ŋuti woɖi ta ne wokɔ nane le fiam le atitsoga ŋuti be Yesue ma kema nanye be menye Mawu vi la yo nu bubue nenye gbe ma gbe be ame yiwo ku le atitsoga ŋutia kema ɖohi adzogli velia yi metrɔ dzi me o etsi atitsoga ŋuti la adzoglia yi va trɔ ya Yesu do ŋgbe ne gbe ma gbe ke ya kple yi paradiso me ta yi hã metsi atitsoga ŋuti o eye woɖe Yesu le atitsoga ŋutia wokɔe de yɔdo me ta kpɔe le yɔdo me
Na kpɔe be ɖe. Menye wɔmenɔ be yɔdome yewo kɔe do. Kesinɔtɔ be yɔdome. Ta ame sia ame yi ku na eɖokui la, ege ɖe Kristo ƒe kesinɔtɔ nyenye me. Kristo ƒe kesinɔ nyenye ɖe metsɔ nya ɖeke gblɔ kple sefa kpakple euro kpakple dɔla kpakple naira gbɔgbɔme ƒe kesinɔtɔ nyenye ƒe nya ye. Ne nye kesinɔtɔ le gbɔgbɔmea, ate ŋu dze go le ŋuti la hã. Nenye be ehiã be sefa ne nɔ si o, nakɔ atu Mawu ƒe fiaɖuƒea. Ɖɔ Mawu ƒe fiaɖuƒea tae mie le agbe ɖo. Amen. Boy, le ƒe gododo tso yɔdo la me kpakple atsyɔ̃ɖoɖo kpakple ŋusẽ kple gãnyenye. Ne ɖeko wokɔe de yɔdoa me, ekema anɔ ne nye kpakple wo be míanɔ yɔdoa gbɔ yim. Alo? Yesu metsi yɔdo me. Ne ɖo tsi yɔdoa me nye meyi ge hã. Ɖo nye menye amekuku subɔlɔ. Nye mate ŋu subɔe nenye be ɖe tsi yɔdoa me. Eye wodogo tso yɔdoa me, eye ɖe fia be vava, eye nye aƒetɔ. Ta nenye be ele kpɔm wodogo tso yɔdoa mea, anye be ye hã ye mate ŋu atsi asi na ku o. Paulo be medzi be nye asi na su eya hã dzi abe ale si eƒe asi su dzi nye ene, eye made eƒe tsitretiti ƒe ŋusẽ la gbɔ. Kpɔe le esime ye wole enu fiam eƒe nusrɔ̃lawo ku ɖe eƒe fiaɖuƒe la ŋuti. Yesu fia nu eƒe nusrɔ̃lawo tso fiaɖuƒe la ŋuti hafi ku. Eyi wògafɔa, egafia nu. Ta nenye be elé ŋku ɖe Yesu ƒe agbe ŋuti nenema, ate ŋu agbɔ dzi ɖi na ame sia ame. Yesu gbɔ dzi ɖi na eƒe nusrɔ̃la fia nuwo, gatrɔ fia wo, gake ɖeko wɔna si womese nu yi wòfia wo kpɔ. Meɖe kɔ le wo dometɔ ɖeke ŋuti kpɔ. Ta ne elé ŋku ɖe Yesu ƒe agbe ŋutia, wò hã ate ŋu agbɔ dzi ɖi kpakple amewo. Ne fia wo ne womese gɔme egbe oa, etsɔ agafia wo. Ne womese gɔme nyi tsɔ agafia wo. Ne womese gɔme agafia wo. Va se ɖe gaka me. Yesu Petro biae be zi nenie matsɔ ake ame yiwo dze agɔ le dzinye o. Zi gbɔ zi adrea. Ebe zi gbɔ zi adre teƒe blaadre. Nenye be tsɔtsɔ ke woate ŋu tsɔ ke nenema, amea nugbegble ko wɔm wole. Nu ka ta womate ŋu fia zi gbɔ zi adre teƒe blaadre o. Woate ŋu fia nu nenema ye. Ta amea menye ko anɔ efiam. Amea menye ko anɔ fiam. Amea menye ko anɔ fiam. Eyi menye ɖevi ɖe. Mete ŋu gblɔ na Mawu nya ɖeka zi o. Efia nu mavɔ ko o mefia vɔ nye magate fia ko. Egbea, mate nɔ nya ɖeka gblɔm. Zi gbɔ zi akpe bla wuiɖeke bla wuieve. Gbɔ kɔkɔe na ɖe dzi nye be matrɔ gagblɔe ɖe bu, agatrɔ gblɔe ɖe bu, agatrɔ gblɔe ɖe bu vɔ nya ma ɖeka ko gblɔm mele ya. Ele be mianya nu si Mawu adzi tso mia gbɔ. Ta mina mialé ŋku ɖe miaƒe Mawu dzi. Mina miakpɔe le esime ye wòdzo yi dziƒo. Míase gɔme be ɖe Yesua metsi menye anyigba dzia dzi be nyawo kɔe ke o. Eyi dziƒo, eyi Fofo la gbɔ. Egbe ɖe, ele fi ka o. Enɔ anyi ɖe Fofo la ƒe ɖusi me. Eye nenye be míawo míenye tɔwo, nenye be míele eme, afi ma míawo hã míele. Ta ɖe, menye nya yiwo gblɔ le Lomede, eye akplɔ nya gbɔ. Eye akplɔ wa gbɔ. Menye yiwo gblɔ le Paris, Champs-Élysées, eye akplɔ wa gbɔ. Menye yiwo gblɔ le ONU, eye akplɔ wa gbɔ. Ke boŋ nenye be míaƒe ŋkuwo le Kristo Yesu dzia, nu yi míawo míegblɔa, eye agblɔ, eye akplɔ anyigbadzitɔwo katã ƒe agbe. Meleku mi le gɔme se me. Wo ŋkuwo ne nɔ edzi fifi la. Nenye be ɖewohi ame aɖe ya la,
ne ebia be mawu nana ya kpɔ Yesua akpɔ le ga mo le dzim ɖo wɔ ya me kɔkɔ agbe na Yesu edzi be na se gɔme be ne wo me dzi wo la ma nye gome kpɔ la le agbe me kpɔ ɖohi abe na kpɔ ale ye wonɔ dɔ srɔ̃m le Yosef gbɔ togbɔ be Yosef lɔ̃ eʋu hã do li ɖe ta kpɔ me nenema kpa nati o la nenema wole nati kpa ŋue ma hala me nenema wole ne o ɖohi ekɔ asi dzɔ abɔgbɔ ne vie dzɔ togbɔ ne vie be o hã na kpɔe na nya be nenema o yina ma ɖohi aɖe mɔ na wo ya be na kpɔe le atitsɔ gã ŋuti ɖohi be na kpɔe le eƒe yɔdo me nɔnɔme ne na se gɔme be ele na ye be yaku na ye ɖokui ele na ye be yada asi le xexeme ƒe nane ŋuti ɖohi na kpɔe le yi mo le go dom eye wole keklẽm ma kple ŋuti kɔkɔe ne na nye be ame si yewo me le ɖe eye nye nuwo katã dziɖula ɖohi ele na be na kpɔe le fofoa la ƒe ɖusi me woanɔ anyi da ɖi le gbe dom na ɖe ta o ɖohi wo ya ɖe nufi yo nɔnɔme wo hia le be na kpe le nye be megale anyinɔƒe etso le afɔ ɖem ne na se gɔme be ne nye mewɔ kaba oa nye mele fetu aɖeke kpɔ go kɔsiɖa blibo ya ɣleti blibo bo eye míeɖe gbeƒã be míaɖe gbeƒã nyanyui ekae woanɔ wɔ le me ne Yesua va ɖe alo ne wòyɔ ne va ke ɖe ŋuti ɖe nu ka na kɔ wɔ akɔnta menaga eye woƒle ahuhɔe de xɔ ŋuti meƒle zikpuiwo da ɖi míeƒle nufanuwo meva dzina meva dzrana xɔme ɖo eye nagblɔ nea o eye ŋutɔ nya míawo wɔna mɔɖaŋu o míawo wɔna mɔɖaŋu o Yesu nyato nyateƒe lɔ ŋkume gbã na wò ɖe ŋutɔ ekpɔ na me ŋutɔ kpɔ le meɖu na wò alo kɔsiɖa ɖo ko meɖo ola ne me kpɔ ɖe va kpɔ enregistrement dzi la o enregistre eta o enregistre na wo ɖo eta o enregistre na wo ɖo mewɔ akɔnta nye akɔnta ye ma dadɔwɔkɔ ɖe dzi aseye fine la enyo fifia ɖe luʋɔnenie ne ɖe tso viviti me va nye ŋkume kekeli la me eye ne ɖɔ ŋkpɔ eye ne kpɔ be me vivi ɖe me ka hã ne gblɔ na be ne va ɖɔ ŋkpɔ ate ɖo nyama ŋutia nɔ ɖi leke wɔ gena la ne gatɔ te alo owoe dza ɖe gbe ne afi wòa va owoe nye ɖe gbe ŋke kpɔ eya ma Salmo tabla etɔ̃-vɔ-ne kpukpoe adelia yi nye xlẽ bena ame siwo katã fɔ ŋku ɖe edzi la wokpɔ kekeli wo ŋutɔ zu kekeli klẽ ɖe wo dzi eye dzidzɔ ɖo mo na wo kpɔ Yesu ne kpɔe nyateƒe la nu yi dzɔ ge nye be wo ŋkuwo agba na xexea abe ale yi Saul Tarsotɔ la tsi Kristotɔ yome yina ɖe Damascus eye le ga ye ve me wòkpɔ keklẽ ɖe sie sesẽ ƒe keklẽ nu ka dzɔ ɖe edzi o eƒe ŋkuwo gba megate ŋu kpɔ naneke
magate ŋu kpɔ xexe o. Nu yie wɔ be mete ŋu le nyanyuia ma kpakple ame bubuwo nye be ele xexea kpɔm. Edɔwo le ŋutiwo zãna wɔ ɖe. Wɔwɔ le vevie o. Esrɔ̃ va wu wo ƒo ɖi. Eviwo va wu wo ƒo ɖi. Nenye be meke ya deme o, ava gblẽ. Kpe ɖe tinye. Gblɔ nya na la, chérie. Hallelujah. Ne me va yi be va gblɔ mawo nya na me va kpɔ awu yi medoa, abe Yesu aɖe ate ŋu kpe ɖe ame ŋuti hafi wò ŋutɔ ne le aleke ava. Kpɔ ɖokuiwò ɖa nyuie ɖe. Woava dzu. Nu mi xe le Hebritɔwo ƒe agbalẽ me be le dzidzɔ siwo dzre ɖo yina ta, ete ŋu wɔ nu kɔ kpe akɔ kpakple atitsoga kple eƒe ŋukpe. Zi gbãtɔ yi me va mɔ keke le Togo, eye metso le Karkov, va mɔ keke le Togo, eye me yi du yi me wo dzim le, eye me yi katolikitɔwo tsɔtsi xɔ me wogaɖe mɔ nam, eye me gblɔ mawo nya kaka gblɔ vɔa, hamemegã, gbe ma gbe megate ŋu do dzi yɔ nye ŋutɔ, ɖeko gblɔ be ye xɔ se be dɔkita suku yim wole. Et vous avez dit à beau vers la Bible. Il faut faire la Bible à ce moment. Il y a un gars qui a un gars et il y a un gars qui a un catholique. Après le cas, la face que blasier que vous. Un alien. Elle va nyamber à fournier. Elle va carrément chercher comme ça. Nu yi nya ma gblɔ eko gblɔ me le. Minya, ne ɖe mi va na teƒe ya, eye gbe sia gbe, yayra be nya ko gblɔ me le. Mi ma lɔ nya nye gbɔntɔa. Mawu ne yra mi. Ame yiwo katã srɔ̃ me le wo si wa, miado gbe ɖa le kɔsiɖa ya me, haleluya. Aka kɔsiɖa ne wunua, ame sia ame wɔ nu gɔ, haleluya. Ame sia ame aɖe srɔ̃. Mia lɔ nya nye gbɔ, mi ma lɔ nya nye gbɔ. Vie mi wɔ dɔ tso srɔ̃maɖelawo ŋutia, mi nya le tia, vi madzilawo be le tie, haleluya. Haleluya. Sénégal tugbedze ma va yi dzi vi ɔme asieke ya, alo ɔme woe le Maroc. Ma kɔ yina ne ko. Ye gbedo gara. Hallelujah. Amaro aji omo ye nezi ɖeka. Hey, sheke poriandolo. Mialɔ nye nyagbo, mi malɔ nye nyagbo. Yi xɔ se be miame hakli ya mianɔ teƒe ya. Atitsoga be nya me nya se nana ame ɖeke. Biblia be atitsoga be nya nye ŋgɔ. Enye hlɔdonya, enye busu, nye nu vevi le tome na amewo katã. Va atitsoga ye ko enye afi si ate ŋu adogo Mawu le. Titsoga meli o ko agododo Mawu aɖeke meli o. Ne ekpɔ Yesu, ekema womo akɔ. Womo akle, wontɔ azu kekeli, eye dziƒo fofo la ana bena eƒe dzidzi blibo anyo le wòasiwo me, ana anyanu si dzim wòle la, eye ana awɔe wòadze fiato adze gato.
mawu ne yra mía dome ame sia ame. Hallelujah. Mina mía tsitre eye mía gblɔ na Yehowa be ʋu nye ŋkuwo bena makpɔ Yesu le ƒe fiazi la dzi. Fofo ʋu nye ŋkuwo bena makpɔ Yesu le ƒe fiazi la dzi. Gbɔgbɔ kɔkɔe, gbɔgbɔ kɔkɔe, wɔdɔ yi dzi, wɔdɔ yi dzi, le nyagbe me.